Hakasngi kebalai jong kajing tap kerteng gi kertong na kebentak election MLA kaban selong hau ni benai rempang. Lasaki bagi kertong keseng kongres na ke distrik Ribhoi kilalik ben tap kerteng bat ban bam semai kamat ke returning officer ke distrik Ribhoi. Ki kertong ki bilalit ben tap kerteng ha ka arterik urempang arjar arpulai ki kentop yu ba Charles Marngar UMDC ke Mauhati ubalong ru presiden ke Ribhoi District Congress Committee ubane kun na ke Mauhati constituency. Dr. Celestine Lingdo, Chairman ka Manifesto bat Campaign Committee, Jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee, ubane aireng na umsning, uba Stanley West Rambai, ubane aireng na umroy, bat ikong Rona Kamdet, ilong kami maraway na kanigaseng man aireng na nongpo. Habagran ginong to kubor uba Charles Marngar bat Dr. Celestine Lingdo, kilapan pau, ya gejing sengokmen ban pendep ya gejing tap kerteng, nagbenta kanik election kebanlong benta kenti. Gila ongru bawa lah keladon gejing mi ino jong ki katok ningot ki MLA na kaseng kongres hagi benai ki belalet kabalapan khuslai mensia megi patba jong kejela Henry kila ong bahakan ni kenti ke bamenta ke kongres kalau yo pat banse ye ki dor kemat ki betamai ki beren gejing kermen man yo usok jong gejing job ke bakrau hakan ni ki election ke bamenta Syuk kila ongru bakaseng kongres kadap da gejing kemen ke bakrau bakal yo ban penmi ki kertong ki baklan bat ki beren gejing kermen ban job habro Henry pau teli ki constituency ha kejela Bat akan ke election, kila ong bakaseng kongres kan yo bantau sorkar marway ha kejela Meghalaya. Kenapa kali? Ngidap da kaji sokmen ban ong ba ke parti jongi kala ban penieng hapro kin rifle teli ki konstituensi jong kejela ke jongi. Hakaporak baki pa iba kidang lengo ka kongres kan le kumno hakan ke election nak daw jong ki jing pet no jong ki kato kan engut ki MLA ki bala job hakan ka term ke bala adep de Henry watla ki bala sajid nak parti kongres kimdon syu ke parti kongres pet kelayo bagi khmat ki batmai ki ro romba abat ki long kemi ki ban treasure ham ki balong ki candidate hakan ke election ke bamenta na baro report li ki constituency tika kongres kadon ka jing skam ngilek se nginom kop ke Henry ngam artatin baka parti kongres kan long ka single largest party hakane ke election ke ban kane ke election ke bamenta ye kwa bani tu ipi ba mata gasngi ngi file tang sangut kumni bat kaladon gejing penbait ba iba Adrian u kertong lane candidate jong ke parti ke jongi najirang insa file sai gasngi dikata ga bangi don ban itu ipi de nagaliang ke jongi ngi Shimi kene kalat ke kabu ban ai khublai kerpang ya ki patba jong borok santli ki konstituensi kinong trei jong ke parti kongres ke jongi dekat ki jing kerku kerdo nakaliang ke jong aku mu presiden ban nakaliang jongi borok sangut kentubro iba Adrian iban sa file sai ke singi ni ai ki jing kerku kerdo iki borok ban ngidonro ke jinget ba ke jing kermen ke baskam ba borok sangut ngidon hak ta ketong jong ke jingele ke jongi Kajing mi jong kamdi ke mi dirpor. Ngedang yo ban file nomination man ta kasi. Ban file nomination kadan hadu nyu trek. Bat ngam deru uru tmai hapok ka konstituensi. Ngalabat kendai snem ko munomi kemat amle. Barok ki ba kila itu ya nga. Bat segawai baka parti kongres kadan pa hapok ka konstituensi jongi. Kabami hi de tang unong yalam. Amle jongi umi kat bagi ba kongres kinong kersan kongres kidang don apa kondisi haduk mentah kiai am ba unmi u kandidat pun mentah ngilami bania syakmat da kejing kemen pa iba uai ta kejing kersan nak mentah jonga ba nak parta ke parti kongres ban ngina martatin ba ke parti kongres kanwan ha kejing job na umroy kondisi bat ngam martatin ba napok Ribhoi hi borok santli kondisi nginwan dak kongres MLA ke banwan ha ka arjar